Tes, tes. Kurang dikit suaranya deh. Tes. Bagus nggak dek suaranya? Bagus.
Salam. Selamat hari Minggu mah hubata. Salam. Selamat hari Minggu mah hubata hagenup. Baik na kebaktian i rumah. Selamat hari Minggu mah inang bapa baik pemuda age sekolah minggu. Mingguon kebaktiakta marbahasa Simalungun ibuat humbani model B pengakuan iman apostolikum Jongjong mah Kuria. Ibagas goran nina ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. AGP mardalan au bani lombang bagas ni hagulapan, seng mabiarahu, ay hamdo makasumani ahu. Tukotmu pakon si mambo mudo mangapohi ahu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo maita, ham Tuhan na ibatasi tulusada, na ibata Bapa, anak pakontondui na pasing, makataon terima kasih do hanami hubamu, halani itopa, ipaluah jana ipapasing hamdo hanami, marhite ido pakon holong niatemu na baggalin, roh maham hutunga-tunga nami, patotap hamma malas niur apa porsayaon nami, rajai hamma hanami bani haganup na masa bani goluh nami, togu-togu hamma hanami, asemaluah jana ondos hanami bani harajaonmu inagori atas in. Amen. Undul makuriat. Puji hita Tuhan ta marhite haleluya nomor 407 ayat sada pakon 2.
Jehovah Tuhan nai bata ai marjumbalang dogoran ini aganu panjolma sai marsombang ma sai hagolu konatani also haganu panambu tubu mamalas nimun gopay pangarapan holong na totam rap mangolop kon gorani Ningondo marsomba bani nai bata puji maia pargogodoi ulang marna lojang sairikon ma rap mambalo si hatani holso haganupan mambu tubuh mamalas nimun gombay pangarapan holong na totam rap mandorikon haleluya. Riap mahita jongjong martonggo mahita sopotok kita ma dosata hubani Tuhan nai bata. Am Tuhan nai bata Bapa nami napasing anjahana sangap doham namangidah terus hubagas ur nami hamdo napatubuhkun hasitongan hapitoron apa-apa singon ibagas hadirion nami tapi seng iha holongi hanami ham humbani gokni ur nami humbani putih ni atete nami humbani gokni tondui nami apa humbani bois ni gogoh nami goluh nami seng romban hubani hasitongan hapit toron apa hapat singon nadop isuanon ham ibagas diri nami seng tarponopkon hanami dosa pakon palanggaran nami in ay talar doin haganup ilobeimu sonari roh doha nami lobe-lobemu mambuan haganupan dosa apa haurangan nami in maidop mahurmu ben nami sasap hama dosa nami in suruh hama tonduimu ubagas uhur nami ase tarbayin hanami mambolosi ham ibagas hapit toron hasit tongon pakon hapas singon ase boy hanami parsimada bani hagoluhan nasa dokahni nabi nagahkonmu bani sagala na porsaya bani anakmu Yesus Kristus si paluah kanami amen. Tangar hitama hata ni bata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Paridop niuhur anjaha parder layak do Jehovah. Nanget mandringis anjaha paridop niuhur bagal. Seng ibahen hubata romban hubani dosata. Anjaha seng ibaloson bata romban hubani hajahatonta. Songon idop niur ni bapa bani nyombahni. Sonaido idop niur ni Jehovah bani sagala na makkabiaresi. Hasangapon ma bani na ibata ibabo. Amen. Hundul ma kuria. Ando ding hita use Haleluya nomor 277 ayat sada pakon 2. Roh hamba Yesus, roh hamba Tuhan kangar hatani jalo bujur
Narodo Yesus paguluhan asal persayahan malas dur tainusi ai bersih humbari dosa be sai Roma hitam usurgai ai sonang doiji roh hamba Yesus aku hormat pambahenanmu nasotama sai sasaponi dosamui ibandaroni malas dur tainusi ai bersih humbari dosa be sai Roma hitam usurgai ai sonang doiji Riap mahita jongjong saksihon hitama hapersayan tain songon nasa inaksihon ni na haganup halak na persaya bani sab tanohon au persaya bani na ibata bapa parguguh nasa tarimbang na manopalangit pakon tanohon au persaya bani Yesus Kristus anak na ibata nasa dain Indo Tuhanta na tiduhkon ni si Maria sanggah nape haliapan marhite tondui na pasing na manaron na parangit bani panorang ni si Pontus Pilatus ipar silangkon mate ang jahay tanom turun ho na goritoru mula manggolu humbani na mate bani ari patoluhon nanay ku surga ang jahundulu siyamon ni na ibata bapa pargogo na sutarimbangin hunjay maya mula magira laho mangumi halat na manggolu pakon nadok mate au persaya bani tondui na pasing bani kuria pasadan na pasingin parsaoran ni sagala na pasingin bani hasasapan ni dosa bani parpuhuan ni akula pakon bani haguluhan sa dokah ni dokahni amen undul ma kuria Horas ma hubata haganupan jemaat Cijantung sonai doage Bapak Inang pemuda sekolah minggu namar minggu i rumah pe sa ibere Tuhan nai batama kesehatan hubata haganupan agepe sampai panorangon beribadah i rumah ope hita ting ting namasa pakon si pamasaon i huriata bani mingguon na parlobe aima jadwal kegiatan rutin sermon hadomuan ya dongkon bani hari Kamis tanggal 24 September 2020 dengan pelaksanaan Jum napaduahon pertonggoan gabungan hari Jumat tanggal 25 September 2020 onpe tetap ope ilaksanahon kita secara Zoom. Napatoluhon PA seksi Inang ya dongkon bani tanggal 23 September 2020 ilaksanahon via Zoom.
Ase hubani hita inang haganupan na adong i huria GKP Cijantung. Ase berhita ma panorangta na mengikuti PA wanita dengan Jum. Dopai barita jemaat namasa pakon nasihol si pamasaon. Minggu sadarion tanggal 20 September 2020 permingguanta melalui live streaming pe hita janah nahu gereja pitah majelis namangidangi hasa. Namangihut pertonggoan gabungan Jum. Setiap hari Jumat malam tetap diadakan pertonggoan gabungan melalui Jum. Sektor Sada 2 Tolu Pakon Opat. Diharapkan semua anggota supaya ikut bergabung. Yang melayani pertonggoan ialah Ambilan Pendeta Oberlin Silalahi, Paragenda Situari Den Sipayung, Doa Sapaat Situa Hamonangan Munte, Ipukah jam 10 siah 30 WIB. Namangihut Sinode Resort. Sesuai hubani hasil keputusan Sinode Resort tahap pertama, bani tanggal 10 tolu September melalui virtual, iputushon cara pemilihan pengurus resort pakon perutusan Sinode Bolon, nah semula secara tatap muka atau offline, menjadi virtual atau online. Pakon waktu pelaksanaan nah semula tanggal 20 September 2020 menjadi waktu akan ditentukan kemudian. Nah mengihut olop-olop resort, kewajiban untuk pesta resort di tahun 2020 sebanyak 15 juta dari GKPS Cijantung. Sumber dana Aima Tok Riap per keluar per kakak sebanyak 100.000. Kemudian dari donatur kepada semua kita supaya ikut berpartisipasi dalam Tok Riap dan donatur tersebut. Namangihut Aima Media Informasi Jum. Setiap hari Sabtu mulai jam 9.30 sampai jam 11.30 WIB, Ibu Kado Media Jum GKPS Jemaat Khusus Cijantung. Hubani Hitakuria, Nasihol Pajupah, Pakon Panditata, PHMJ, Pakon Majelis, Boima bergabung bani media Jum'ai. Namangihut Parjupahan PHMJ Pakon Pengurus Seksi. Untuk peningkatan pelayanan Pakon Komunikasi bani seksi-seksi, Sihol Bahenondo Parjupahan Pengurus Seksi Pakon PHMJ Aima Bani hari Sabtu tanggal 26 September 2020, PHMJ Pakon Pengurus Seksi Sekolah Minggu Aima jam 10 sampai jam 11, PHMJ Pakon Pengurus Seksi Nama Poso jam 11 sampai jam 12 WIB. Janah bani hari Minggu tanggal 27 September 2020 Aima PHMJ Pakon Pengurus Seksi Inang jam 10 sampai jam 11 WIB. Sonehoma Pakon Pengurus Seksi Bapa Naipukah jam 11 sampai jam 12 WIB. Namangihut tambahan Aima Seksi Bapa. Rencana makrab Seksi Bapa lang ilaksanahon tahun tahun 2020 on. Minggu Bapa, pelayanan pertonggoan
pelayanan ibadah minggu, lomba Bapa antar sektor, penggalangan dana untuk kas Bapa, teknis lomba antar sektor, ipadas pengurus seksi Bapa, dopai lomba vokal grup. Sonaima ting-ting namasa pakonsi pamasaon ibani kuriata ibagas naseminggon. Terima kasih ma hubata haganupan. Paima menangar ambilan hita humbani inang pendeta Elfrida Berusaragi mandoding hita haleluya nomor 266 ayat sada das hubani tolu. Martonggo mahita damai ni naibata na mengatasi ganup hauhuron in maman ramot kon uhur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus ipaluahin. Amin. Salam hubata ganupan kurian ain harga ibagas gorani Tuhan khusus ni hubata na beribadah di rumah melalui live streaming. Sunai
age hita petugas na dong i garejaon. Hata nini bata-bata bani ibadahta sadarion tersurat bani Lukas 10:7. Mamukah maai ayat 26 das subani 37. Lukas bindu 10:7 mamukah ayat 26 das subani 37. Pairi kiri kita ase ibasahon hanami. Songon na masa bani panorang ni Sinoak, sonaido masa bani panorang ni anak ni Jolmain. Mangan minum do si dea, membuat boru, anjaha palahohon boru. Das bani panorang ni Sinoak, masuk hubagas parawai. Jadi roh mabahna sumbangai memboiskon si dea haganup. Songon na masa bani panorang ni Silot, mangan minum do si dea, mamboli anjaha manjual, manuan anjaha pajongjong rumah. Tapi bani panorang parlaho ni Silot hun huta Sodom, turun ma udan apui apa hirta hun babou, laho mamboiskon si dea haganup. Sonai mamasa bani ari ai, talar hosi anak ni Jolmain. Ise bani ari ai ia tas tayuk, anjaha ugas-ugas ni adong ibagas rumahai. Ulang mapala ia turun mangalopay, anjaha na ijuma pe, ulang mapala mulak. Ingat ma parinangon ni Silot, agawan hosah ma nasihol paluah kon hosah ni. Tapi na agawan hosah, aido na pagulkosi. Huhatahon mabanima, bani na saborngin ay, adong madua halak na sapodoman. Sada ijalo, na sada nari itadikondo. Rap manduda ma dua na boru, sada ijalo, tapi na sada nari itadikondo. Adong ma dua halak ijuma, sada ijalo, tapi na sada nari itadikondo. Tapi nini si dea ma mambalosisi. Ijama ay Tuhan, jadi nini ma bani si dea, ija adong bakei, hujaido martupu kawak. Ay madasni. Kita haganupan na hinargay bagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ilobe ni teks on, isobut do bahwa terjadi dialog antara Yesus pakon ni halak Samaria, halak Parisei. Aima pasal paroh ni harajaon ni nebata. Isobut ijai nini bani sukun-sukun ni halak Parisei. Aima isukun sedea atigan ma paroh ni harajaon ni nebata ai. Jadi anggo sebenarnya anggo tulimat ipareksa hita tekson atigan ma paroh ni harajaon ni nebata ai. Adong tolu hal na menyangkut hubani sukun-sukunon. Na pertama aima menyangkut waktu panorang atigan ma ai. Na paduahon menyangkut situasi. Aha maholi tanda-tandani bani paroh ni ai. Na patuluhon ay menyangkut tempat ija maholi ai. Jadi adong tolu ay waktu ni atigan. Jadi jelas do ya tahun Yesus ia sendiri pelang ibo to atigan paroh nion. Apalagi hita jolma. Dopai situasi. Nah maholi tanda-tanda paroh nion. Anjahan apa tuluhon tempat letak ni ija maholion. I atas dolok do atap sangka ijado. Tapi jelas do ya tahun Yesus ijon untuk natolu pokok sukun-sukun ni halak Pariseon ibere Yesus balos bani ayat 20 pakon 20 sada nini seng marpan rantap idahon paroh ni harajaon ni nebata anjaha iya tahun do ulang persaya hanima anggodong halak nama katahon ijondo atap ijaido ijondo atap ijaido. Hita ganupan nini poridong halak nama katahon itanohon ijon maholi masa ai atap ijai maholi masa ai. Tapi nini Yesus bani ayat 20 sada anjaha seng tarhatahon
seng tarhata tonggor ma ijondo atap ijando. Tapi Yesus makatahon ay harajaon ni bata ay adalah itongah-tongah na siyam. Hita haganupan anggota kas ipareksa hita bani tekson ay mahata ni Jesus hubani halak parisei. Langtar prediksi jolmaon pasal parohni, pasal tanda-tandani sonay humage letak ija holi saut harajaon ni bata ay. Tapi ididah kita use bani ayat selanjutnya ayat 22 dasu bani ayat 37 on aima hatani Yesus hubani susianni. Hatani Yesus hubani susian. Anggo penekanan sebenarnya adalah terletak bani ayat 20 sada itoruh. Nini ay itongah-tongah na siamdo harajaon ni bata. Ondo penekanan ni ay itongah-tongah na siamdo harajaon ni bata. Halani ay anggo ipareksa hita takas teks taon nini do piga-piga hal isobut bani teksta. Piga-piga hal isobut bani teksta. Na parlobei nini bani teksta ijon ayma Jesus sihol menyoroti sonahado sikap ni jolmain ibagas na paimahon paroh ni Tuhan. Sonahado sikap ni jolmain ibagas na paimahon paroh ni Tuhan. Ini naiyakat pertama bani tekson lang apala haluahon ni si Noak pakon keluargani, tapi na isoroti adalah sikap ni jolma bani panorang aima nasibuk dengan urusan ni si dea sendiri tumang. Sibuk dengan urusan ni si dea sendiri tumang. Jadi horjana ihorjahon sehari-hari do na isobut bani teks taon. Anggon ini bani duplonomai songon na masa bani panorang ni si Noak, sonaido masa bani panorang paroh ni anak ni jolmain. Nah haga ni sikap ni jolma bani panorang ijia aima mangan minum do si dea, membuat boru palahohon boru. Na masa bani panorang ni si Lot mangan minum do si dea, menjual manuan anjah apa jongjong rumah. Ini adalah rutinitas kerja sehari-hari. Anggo songon na isobut bata sonarion hukantor do na hukantor, hujuma na hujuma, hutiga na hutiga. Ihorjahon hita do horja ai bani goluh ta si ganupari age petakas do ibotoh kita sambil makorjahon horja ai ijai do humahita paimahon paroh ni Tuhan napa dua halihon. Hanya beda nih isobut bani tekson anggo jolma na sejaman pakon ni si Noak, jolma na sejaman pakon ni si Lot, mereka terlalu sibuk dengan kebiasaan sehari-hari sehingga langadong waktu ni si dea otik pelang untuk mersaur pakon Tuhan na ibata. Aima perbedaan nih. Anggo hita zaman sonarion sambil hukantor irik do mahita marsaur pakon Tuhan. Hujuma marsaur do pakon Tuhan. Halani ibagas pikiran takan Tuhan itu ada di mana-mana. Lang pita sama ningon igareja boy marsaur pakon Tuhan. On masingat-singat. Ase age sangga ikantor ham ingat kam ada Tuhan di situ. Atap sangga itiga peham ingat kam adong do Tuhan ijai. Atap sangga kawan i rumah pe ada Tuhan di situ. Tapi perbedaan nih pakon jolma na sejaman pakon na si Lot, si Noak, aima mereka terlalu sibuk dengan kepentingan urusan pribadi, hasomalan pribadi sehingga langadong menyisihkan waktu untuk marsaur pakon Tuhan. Maka ketika bani panorang ni si Noak paroh ni bahana sumbang, bani panorang ni si Lot paroh ni hirtah pakon udan apui, itu seolah-olah ibagas ilahadu goranyai iluar panagaman ni si dea lang ibagas perhitungan ni si dea mase halani langongga ibere waktuni untuk manangihon hatani naibata. Jadi seolah-olah ge sedia lang membotoh bahwa bani sada panorang koli roh do Tuhan
roh do Tuhan. HP paroh ni bana sumbangai kan sopong doai. Tiba-tiba doai. Naso panagaman boys haganupan. Maka jangan pernah katakan langku boto hai nalahu roh Tuhan padua halihon. Ulang ongga ya tahun hita bani goluhon. Lang hubotoh na adong doholi akhir zaman. Lang ongga hutangar adong doholi kiamat. Halani doma jauh-jauh sebelum ni ipatugah kubata. Jadi sambil hita marlahoan, sambil hita mandalani kehidupan, tetap mempersiapkan hita dirita. Ase sadi hari peroh Tuhan, ijai hita siap. Atak izangga ijape holi hita, atap sangga makorja hona hape, lang tersonggot kita ijai sebab doma adong tugah-tugah na jauh-jauh sebelum ni hubata. Aido ase isobut bani teksta ijon, songon na masa bani panorang ni Sinowak, songon na masa bani panorang ni Silot. Ulang sonai hita na manggoluh halak Kristen bani panorang sonarion. Paduahon nini ijon ipasingat doho mahita ase goluhta ulang terikat bani duniawi, ulang terikat bani parduniaonon. Iakat Yesus ada contoh aima parinangon ni Silot, parinangon ni Silot on aima sada contoh na iakat Yesus aima halak na makargahon arta dunia lebih marimbang parsaoran hubani na ibata. Iakat sada contoh dan jelas nyata aima parinangon ni Silot aima halak na lobi makargahon arta parduniaon marimbangkon parsaoran pakon na ibata. Lang boy ia menahan diri ini untuk tidak makawah kupudi. Lang boy itahan diri ini. Jangan ini aido mana ipalumba Yesus sebagai tanda-tanda ni halak ase boy marulih bani harajaon ni na ibata. Ase boy marulih bani padua halihon. Maka iha tahun bani teksta ulang songon parinangon ni Silot. Nini anggo bani panorangai ham sanggah marianan ia tas tayup ni rumahmu. Lang pala turun ham lahu mangalop ugas-ugasmu. Paturut ma ugas-ugasmu ay. Irikon ham malah Tuhan. Anggo sanggah iju maham paroh ni Tuhan na padua halihon. Lang pala mulak ham huhuta. Mangalopi keluargamu, mangalopi sin rumahmu, tapi hancu mamaham, irikon hamma pandilo ni Yesus bamu. Tapi bayangkon hita, anggo na ia tas tayup, sopat use ia turun hutoruh, anggo na ijuma, sopat use ia mulak hurumah. Berarti nini arganan mabani arta na itanohon, ugas-ugas na itanohon, arganan mabani keluargani, saninani marimbangkon, dilo-dilo ni Tuhan na ibata. Maka iakat nini ulang goluh taon terikat bani goluh parduniaon. Atap sangga ijape hitaon paroh ni Tuhan ay, lang palay pikiri hita na leganay, irikon malah. Pakon pondok ia tahun ijon, kita harus rela melepaskan semuanya. Ayon mana buratai, maningon rela do hita melepaskon haganup. Halani ini kan lang boy boncengan lang ay do, lang boy marsitugu-tuguon. Imanku, imanku, imanmu, imanmu. Ase ipat orang doholi bani tekson, suami istri pe boy do sama-sama lang izalo. Nah, ay ase iha tahon ulang terikat bani goluh parduniaonon, ulang terikat. Kusiay na patuluhon ipaingat usehita bani teksta adong dua hajongjongan ta itanohon. Na pertama ay maizalo, na paduahon ay maitadikon. Na izalo, na itadikon. Nah, masa isobut songonay nini aha na masa bani parinaon ni Silotay. Idah kita ge rap kaluar do Silot istri ni pakon boruni hunhuta Sodom. Elang ay do rap keluar do si dea. Tapi rap keluar lang haganupan malua. On ma ingat kita. Rap keluar do si Lot pakon istri ni pakon boruni hunhuta Sodom.
Tapi rap keluar belum tentu rap maluah haganup. Tading dosada. Masih tading ay maparinangon ni silot halani sobut nokan goluh ni ikuasai oleh parduniaon. Doma ihatahon na ibatahu bani sidea nokan. Sahali keluar hunhuta Sodom ulang makawah hupudi. Silot boru ni silot lang makawah sadaya hupudi. Maka ni lurus perdalanan ni. Tapi parinangon ni silot. Gap do pikiran ni bani artana tading ihuta Sodom. Huan-huan ni na tading ihuta Sodom. Maka nini tading do iya janah gabe batu garam. Isobut use bani teksta. Boy do riap sapodoman. Tapi sada izalo sada ikon. Boy do riap manduda. Tapi sada izalo, sada ita. Boy do riap hujuma, tapi sada izalo, sada ita dikon. Namin, akanon ma. Sura-sura ni uhurta namin. Rap sapodoman, hadua si manamin izalo. Rap manduda, hadua si ma izalo. Rap hujuma, hadua si ma izalo. Boy do, hadua si izalo. Anggo hadua sion sama-sama mengindahi harajaon ni naibata. Sama-sama memberi prinsip ni tidak mau terikat dengan dunia, tapi maunya terikat dengan Tuhan. Boido. Tapi ketika sada terikat bani harajaon ni naibata, sada terikat bani perduniaon, sapodoman, tapi sada ijalo, sada ikon. Riap manduda sada ijalo, sada itadikon. Ay maase iha tahun songonon. Boido idahon dohita songon nariap saudoran. Idahon dohita songon na sada barisan. Tapi uhurta marsibuan do pak nido. Anggo ibarat ni namar barison dige lurus do barisanai. Jenges do barisanai. Ninuhur sada do tujuan ni. Tapi ternyata lang ida kondo hita riap saudoran. Tapi anggo uhur tamar sibuan buan ni. Ra ya kui hita duai tini. Ya kui hita duai. Ida hondo hita songon na kompak bani sada keluarga. Tapi marsi bain-bain ni doon. Ida hondo hita songon si sada hapor sayaon. Tapi palegan-legan do hapos santa. Adong huzon, adong huzon, adong huzon. Idahon do hitarap marminggu. Idahon do hitarap marminggu. Tapi tujuan tapi lang sarupa. Idahon do hitarap mengindahi harajaon nene bata. Hape ni naipindai hitape nini lang sarupa. Halaniai do Bapak Inang asidong istilah serupa tapi tidak sama. Bersama tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Bersama tapi tidak sama. Kompak do kuria ci jantungon tene. Naima idahon ni halak ge. Naima nini halak. Kompak do kuria ci jantungon tene nini. Tapi belum tentu sebenarnya di dalam itu kompak. Bersama tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Nah, halaniai nini boido hita diri tasonari. Boido hita. Bani hajong-jongan naizado. Naizalo do. Naitadikon do. To tumulak hubata pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Anggo isobut bani teksta ijon. Pasal harajaon nine bataai. Itu tidak jauh. Halak nadop irajai oleh tondui napasing, maka izai maharajaon ni nebata marianan ibagas dirini. Anggo Paulus makataon bani Rom 14 ayat 7. Harajaon ni nebata ai pasal 3 haldo. Ai ma pasal kebenaran, pasal damai sejahtera, pasal sukacita. Anggo adong mahasitongan bani diri ni sada halak, anggo adong ma bani damai sejahtera, adong bani sukacita, izai maharajaon ni nebata marianan. Aido ase iatas isobut nokan itonga-tonga nasyam do harajaon ni nebata. Langpita itonga-tonga nasyam ibagas nasyam do harajaon ni nebata.
Jadi halak nadop manggolu ibaga sarajaon ni nebata. Lang harosuh ni maningon saut, tapi harosuh ni nebatado maningon saut ibagas dirini. Si buwan damay maon. Jadi boy hatahonon halak si buwan damay ay manadop marianan harajaon ni nebata ibagas iya. Ay manadop marianan harajaon ni nebata ibagas iya. Totu, ang godom mamarianan harajaon ni nebata ibagas iya, hajongjongan niyon ay na ijalo, lang mungkin na itadikon. Halak na dop marianan harajaon ni nebata ibagas iya, ito nga to nga ni keluarga ni pengon si buwan sukacita doon. Si buwan damay, si buwan hasitongan. Berani berkata ya kalau ya, tidak kalau tidak. Lang besongon par ni Jolma sejaman ni Noak sejaman ni Lot. Cuek. Sadaya kan cuek doi jai. Lang perduli sadaya. Tapi dugut ni dasay dugut. Cuek agepe krisis. Agepe situasi doma krisis. Agepe situasi doma bahaya. Tapi mereka cuek. Anggo ipausih bani situasi tasonarion. Adong pihala na cuek bani situasi pandemi COVID-10 siyahon. Wah. Sonari do masih situasi krisis. Do masih situasi bahaya. Masih kada orang yang cuek. Isuruh marmasker lang ramar masker, isuruhon ya sarupa des sabani. New normal ningun tapi do normal. Akan ay ma. Isobut pe situasi sekarang krisis dia tetap berperasaan seperti normal. Tiba-tiba hulihona tersongkut ma. Pas masukun zaman ni si Noak pakon si Lot. Zaman sudah krisis, zaman sudah bahaya, tapi sedaya cuek hanya sibuk dengan urusan ni. Na penting baku ay ma patupuhon. Na penting baku boy hunik mati. Na penting baku nadongay ulang namin mamot. Ay dasa tujuan ni goluhon. Maka iya tahon. Boy masonari marsukun hita hubani. Ijado hajongjongan ta. Seandainya Tuhan datang cepat, ija mahajongjongan ta. Bani hajongjongan na izalo do, bani na itadikon do, tapi on ma nininokanay. Riap marminggu do hita, riap saudoran do hita, riap sadabarisan do hita, tapi apakah satu tujuan kita? Ay mamangindahi harajaon ni nebata. Doding tanokanay 260, say hutuju hagoluhan na pasonang aw. Betul do? Hucay do haganupan tujuan ni goluhta? Ay do ase sadabarisan hita? Ay do ase saudoran hita? Ay do ase riap marminggu hita? Riap pertonggowan hita walaupun melalui Zoom? Ay do? Akan halaniay ya tahun bani teksta. Paupatkon kepastian hukuman. Simpel tumang Yesus maka tahun kepastian hukuman. Ija adong bakay, ija do adong kawak. Wah, ada sabalos ni Yesus. Ketika parisay manukun, ija mahulihay Tuhan, balos ni Yesus, ija adong bakay, ija do adong kawak. Ay sihol patugahkon bahwa hukuman Tuhan itu pasti. Pasti. Songon parpastini kawak pakon ni bakay. Jadi lang payah mangindahi kawak. Anggo sihol ham mencari kawak, cari hama iza adong bakay. Pasti do maizayay. Arti ini sonay magambaran ni hukumanay. Pasti. Pasti. Lang mudah-mudahan. Lang si parayakon. Tapi hukuman itu pasti. Jadi lang main-main. Maka untuk kai ya tahun bani teksta mardahulat do nay bata. Maka yulaki salinari harajaon ni nebata tidak jauh dari kita. Hasipe holi hagogok ni kesempurnaan ni paroh ni ay ma bani paroh ni Yesus napa dua halihon. Tapi sado kamang golu kita itanohon dom maroh harajaon ni nebata dan nini harajaon ni nebata ay itongah-tongah nasyam. Lang pita itongah-tongah nasyam. Tapi ibagas hadirion tabe. Anggodoma Yesus na berotoritas bani pargoluhanta. Yesus na mengendalihon goluhta. Yesus na mengendalihon pikiranta. Maka
Ijai maharajaon nene bata ai marianan. Orang nadop iyani harajaon nene bata adalah cinta kebenaran, cinta damai sejahtera, dan cinta sukacita. Asen ini persiapkan hita madirita, ase ulang pikiranta naman rajai goluhta, ulang harosuhta naman rajai goluhta, tapi nini gok bani harosuh nini nai batama goluhta. Hata honot tama harosuh ni Tuhan mana saut, sadokah kita manggoluh. Halani nini ija harosuh ni Tuhan saut bani pargoluhanta, ijai ma iwujudnya tahun kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita adalah ciri khas bani haraja bata ibagas dirita. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan. Nadop paingatkon hanami marhite hatamu. Bahasa harajaunmu doma berlangsung ibagas hadirion nami. AGP haporsayaon nami hagogok ni parrohmu ay ma holy ketika hamroh padua halihon. Arap dohur nami Tuhan hanami kuriamu haganupan ay maibagas hadyo na ijaloham lang masihol uhur nami itadikon ham, tapi sihol doha nami Tuhan rap pakon ham sadokah goluh nami itanohon sonay homaage bani goluh si magira ham Tuhan Yesus ramoti ham hanami haganupan kuriamu janah pasu ham. O Tuhan martonggo doha nami hubamu ay mamanonggohon haganupan program kuriamu GKPS Cijantungon. AHP program na boy tardalan kondom hubani situasi sonari. Arap duhur nami harosuh mudoin. Anduhar boy mardalan ibagas na dear. Jana marhitehon ni na mardalan in boy homa sekaligus paingat kon hanami. Bahasa hanami hidup marsaur pa kon ham itong atongan ni kuriamu. Jana patambah haporsayaon nami ma ketika hanami mandalan kon buay ni kegiatan program hasipenuanon bahatan melalui media Zoom. Tuhan martonggo do mahanami hubani haganup PHMJ sonay homagi anggota majelis jemaat na dong ikuriamu. Ramoti ham homasidea tambay ham hikmat kebijaksanaan ase marhitehon ni situasi na sonarion tetap homa ijalin komunikasi na erat rap pakon kuriain sehingga kuriain lang merasa magoan halani adongdo PHMJ pakon majelis jemaat naipake ham gabe perpanjangan tanganmu nama pardiateihon pargoluhon ni sidea. Tuhan martarima kasih kanami halani buedo hasoman nami Tuhan namarulang tahun bani mingguon ay mainang Zefani Sortalita Saragi, Simon Saragi, Bapak Janaik Damanik, Hasian Benjamin Purba, Nyonya Evi Junita Purba, Dustin Sinaga, Janet Simanjorang, Hanna Rengganis Sumbayak, Bapak Samos Ramos Hutagalung. Dengan pertambahan usia na ibereham arapuhur nami semakin martambah mahoma age hapor sayaon ni sidea hubamu. Jana boy homale Tuhan pertambahan usiaon gabe pertambahan hidup menjadi berkat sadoka sidea manggolu itanohon ramoti pasu-pasuham sidea bani setiap kehidupan pakon setiap kegiatan ni sadea. Sonay homale Tuhan martonggo doha nami hubani hasoman nami na sedang pemulihan i rumah sonay homage na irawat i rumah sakit. Nyonya Lukertina Boru Girsang, Pendeta Saripin Saragi, Situajidin Sinaga, Inang Rondina Boru Damanik, Inang Deminar Tanjung, Inang Rosminta Purba, Pendeta Lopdepijo, Pendeta Novel Saragi. Pakon mungkin buay ope hasoman nami na ikuriaon nalang boy isobuti hanami sada persada. Ase Tuhan hubani hasoman nami na ibagas pemulihan na irawat i rumah sakit, tolong kam Tuhan lawat kam sidea. Jana tetap bereham pangarapan na mangguluh. Jana sadarhon ham homa sidea Tuhan. Atap ijape sidea irawat atap sedang pemulihan, anggo ham tetap dorap pakon sidea. Sahap-sahap si ham sidea arian pakor morngin, sehingga irasahon sidea adong doham hadir sebagai teman na setia na selalu mapardiatehon sidea. Sonay homa harapan nami paganjang kam matanganmu mamasu-masu untuk mempersiapkan segala sesuatu na ibutuh dalam rangka pengobatan, dalam rangka pemulihan, sehingga Tuhan boy mardalan haganupan pengobatan pakon pemulihanin ibagas na dear rosi keluarga haganupan
na mangurus na mapardiatehon ham homa narapakon sidea. Bere ham damai malas nyuhur ibagas na mangurus, sehingga Tuhan marhitehon ni perhatian sentuhan kasih ni keluarga. Hasoman nami na ibagas na hurang sehat boy semakin sehat, dan irasahon sidea begitu berharga sidea hitung-hitungan ni keluarga. Sonai homa age terlebih bamu. Sonai homa le Tuhan itonggon hanami doha ganup nyombah ni kuriamu, mulai hubani bayi rosida subani na pemuda pe asiham homa tetap narapakon sidea. Terlebih ibagas persikolahan dengan sistem daring sonarion. Ase Tuhan ulang lasei nyombah nami, tapi pokut sidea Tuhan marhabiaran hubamu. Ipake sidea homa alat media sonarion untuk marlajar, sehingga sukupi ham haganupan Tuhan. Ase boy lancar perlajaran ni niombah nami, jana martambah komahabotohon ni sidea, martambah hikmat na humbamu. Rosi haganup orang tua pe na mempersiapkan, memfasilitasi haganupan on, pasu-pasu ham homa, sagala khorja, sagala usaha kegiatan, sehingga boy marbuahkon buah nama dear, sehingga Tuhan boy gok dame malas nyuhur lau meneruskan perguluhon khusus ni untuk memenuhi kebutuhan ni niombah nami. Rosi orang tua nami nalansia tetap do Tuhan yondoskon hanami hubamu. Ase ham naman jagai si dia homa, terlebih naman bere malas nyuhur. Ase ibagas masa hatuaon sedia tetap merasahon cinta kasih na humbamu. Secara khusus ketika hanami menghadapi pergumulan pandemi COVID-19, oh Tuhan sadarhon ham hanami bahwa singat-singat mudoon ase hanami tetap makawah kubamu. Irik komahanami Tuhan patuh bani aturan nadop itu tetap kon pamarentah nami. Ase ulang lang parduli hanami, tapi angko parduli hanami bani aturan nadop ia tahun pamarentah nami adalah sebagai wujud nyata bahwa hanami parduli homabamu. Halanya Tuhan paingat kam hanami haganup ase jaga hanami bani diri nami. Ase marhitehon ni hadirion nami bo iputus hanami rantai pandemi COVID. Ulang halani hanami Tuhan gabehona hasoman nami atau sebaliknya yondoskon hanami hubamu. Agepe buenan hanami berkegiatan di rumah, tapi gok dame do hanami ijai gok malas nyuhur. Rosi pamarentah nami pe Tuhan ham homana rappakon sidea, jagai ham sidea, jana bere ham hikmat na humbamu. Terima kasih malai Tuhan age rosi gereja nami onpe tetap homa bukus hami bagas kuasa ni tondui. Ase boy aman tong hanami Tuhan ketika hanami beribadah live streaming ijon, jana yakin do hanami malaikat mudo na manjagayon arian pakon borngin. Sonai homa gegoluh nami sadarion ondos mahutanganmu ham mahasoman nami sonari rosi sadokani dokahni. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobei hata ni naibata, nagabe onjolan batta lahu manggalang, aima natar surat bani sada kronika saplonom ayat 20 siah. Berema bani Jahoba hamuliaon ni goranni, boan magalangan, anjaharoh manasyam hulobeini, sombah ma Jahoba marpakean nama pasing, sonari ondoskon hita ma galanganta. Boyau mandalani goluko anggolang hamna ilambuki
lang tarbay na usongolo. Tatap Tuhanku martonggo maaf mangindo pangurupion bamu say jolom tanganku say togu maaf ay hamdo Tuhan agogohan ki. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangundoskon galanganta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pardear layak janah na unjah huban nami. Terima kasih ma hata honon nami hubamu. Halani tong-tong do ipasupasuham guluh nami. Doma ihasomani ham hanami. Jana ipasupasuham horja nami das subani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur. Rodo nami mangondoskon buani horja. Nadopi na supasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jalo hamma galangan namion. Bayan hasangapon ni goranmu. Jana mambahen lambin marhataridahan harajaunmu i duniaon. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amen. Marhite diate tupa roh doau Tuhan. Marhite diate tupa roh doau Tuhan. Maboban buani horja nami neremu. Yesus, Yesus, jalo bay urang ipanutuku anju hama. Hamba panami na inaguri atas say napapasing maguranmu say roh ma harajaunmu say saut ma harosu ni uhurmu inaguri tongahon songon inaguri atas. Berehama ban nami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasapama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajowan. Paluaham mahanami humbani pangago. Ayam dosi mala harajau akon hagugohon apa sangapon sadokani dokani. Nini Tuhan ta Yesus Kristus, hanimado panondang ni duniaon, hanimado garam ni duniaon. Calo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na batam. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na batamaham. Isondangkon Tuhan na batama bohini hubamu.
janah maidop ma uhurne mangidaham. Idop pakkon Tuhan nai bata ma buhini hubamu. Jana ipa sorap madameini hubani tonduimu. Amen. Amin. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Jana Horasma Ubata Kuriani Tuhan GKPS Cijantung. Terima kasih hatawanata hubani Tuhan ebata. Boy dear mardalan acara kebaktian tasadarion. Jana terpuji ma Tuhan bani ibadah ta sadarion. Terima kasih atau nami hubani kuriani Tuhan na beribadah di rumah. Sonai age orang tua nami lansia, sonai age anak sekolah minggu. Saya dapotan pasu-pasu mahita pakon malas niur hubani Tuhan bani acarata kebaktiata sadarion. Terima kasih ma hubani nasyam masoman nami majelis na mangidangi bani sadarion. Sonai homa terima kasih hubani pandita Atta, pandita Elfrida Boru Sumbayak. Sonai age hubani tim multimedia atau nami terima kasih. Nadop makobaskon boy siaran live streaming on mardalan ibagas nadear parpudi sali bani situasi COVID-10 siahon ase ikuti hitama protokol kesehatan teneh, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, pakon jaga kesehatan. Sonaima hata humben nami, saya ipasu-pasu Tuhan maita bani ganup horjata. Terpuji ma Tuhan. Horasma. Salam.